September ni som le paruk ania tunkar thole ni khan Union Defence Minister Pu Rajnath Singh chuan Border Roads Organization BRO kaltlanga India ram hun rang masona na tho infrastructure project somkua a hong BRO in Jammu and Kashmir project honna an buat soya Union Defence Minister chuan kongpui somni le pahni lei somruk le pathum leiver pakhat thlona trum hunte airfield pahni le helicopter trum hun pahni chu ramtan ahlana heng zinga hian Mizorama Puspakin Chief Engineer Pu SP Kolipeya kai hruaina hnuaia project pui tham tak an tho panga atel heng Mizorama project panga zinga pathum chu kongpoimo tak kilometer somthuma thui Zongling Morhe Sapi Road kilometer somthuma thui Kolcho Phura Tongkolong Road le kilometer somli pasaria thui Tuipang Laki Lope Lungpuk Road siam hnate ania pahni chu leipoimo tak longtlai diltlang parvarota Sekului Bridge le Sairang Tuipui Bari Rota Dampalui Bridge do hnate ania heng na thonan hian cheng vaibel chhezali somthum pariat lai sen ani furua tuya wanga har satna le na thona mun kil khor le kal har sata wanga har satna sang kara na hi tho ania heng masona ru rel din tharte hian mun kil khor taka cheng te tan inkal po na thazok siam sakin Mizoram tan eile bara thanna le masona konga atangkai hle donani mathlir thui tak nei Director General of Border Roads Lieutenant General Rajiv Chaudhary VSM kai hruaina hnuaia BRO chuan kongpui sial le leido lama kumthum chungin masona chinchhiat lak tak aneya hei hian ramchung mun hla le kilkhor ber te thlunzomin ramchung ven hinna hnathawh po ati ol sampha le zual dawn ani project puspakte inpekna le thorimna zara Mizoram chuan inkalpawna kongpui leido le masona ru rel danga masona chinchhiat lak tak nein heng hian ram masona le mipuite khosak dom kanna a thazongin danglamna nasatak a thlentir mek ani